حالا مبارزه برای به دست آوردن مدال طلا سامان سنگف با طلبشاه منورов کشتین میگیرد. هر دو پهلوان از شهر دوشنبه هستند. سامان سنگف تحت رهبری صدرالدین عابدوف مشق ورزی کرده است. مربی که در کشتن سامبو بعد از 40 سال شاگردش توانست که عنوان قهرمان جهان کشتن سامبو را به دست آورد. آفرین، یک امتیاز سامان سنگف. من باوری کامل دارم که همین سامان سنگف نیست، چون خوجازاده بیروس میتواند که صحیفه رنگین در سامبو باز نماید. یک مرتبه دیگر 2 امتیاز. حالا 3-0 سامان سنگف به پیش می رود. سامان سنگف در قهرمان جهان جایزه‌دار است و طلبشاه منورов باشد در آسیا. یعنی دو چهره که با هم آشنا هستند و از هنر یکدیگر باخبرند. حالا با نتیجه 3-0 سنگف سامان پیش میگذرد. در وزن 52 کیلو برای به دست آوردن نشان طلایی این پهلوانان شناخته مبارزه دارند. حالا داور مرکز آخران لحظه ها سنگف سامان را کم فعال میبیند. اول سامان سنگف حالا چست و چالاکانه برای جبران کردن این کم فعالی همیشه سر کتف رقیب را میگیرد. برعکس حال طلبشاه منورов نیست از جانب داور مرکز آگاهی نشان داده شد. بسیار حالت عجیب و این 2 یا 4 داور مرکز 2 نشان میدهد. اکنون داور مرکز هم با 4 خال راضی شد. 7-0 یک امتیاز دیگر برای سامان لازم است تا پرره غالبیت را به دست آورد. تمام این با پررگی غالبیت را به سامان سنگف هدیه کرد. پهلوان 52 کیلو شاگرد صدرالدین عابدوف با گرفتن مقام اول در وزن 52 کیلو اعتراف شد.
акнун вазн 57 кило аст, дар табло 52 нишон додааст. шояд дар ин ҷо каме иштибоҳ шуда бошад. собирзода саади паҳлавони шаҳри душанбе пироҳани сурх ба бар кардааст ва кӯканшоев мақсуд бошад бо пироҳани кабуд гӯштин мегирад. барои ба даст овардани мақоми сеюм паҳлавонон муборизаро оғоз карданд. ҳоло бо ду имтиёз дар ин ҷо кӯканшоев мақсуд паҳлавони шаҳри душанбе арду паҳлавонон шаҳри душанберо муаррифӣ мекунанд. пешсаф аст. ҳанӯз таносуби холҳо ҳамон 2-0 боқӣ мондааст. собирзода саъдӣ мехоҳад дасти рақибро лад диҳад. дар ин ҷода муваффақ нашуд. ҳоло мубориза боз идома меёбад. як усули маъруфро ба кор бурд. дар ин ҷо кӯканшоев мақсуд аммо ба мақсад нарасид. як имтиёз пайдо кард, аммо ба ин шакл бояд имтиёзи баландро соҳиб мешуд ва дарҳол рақиб аз ин техника бохабар шуд ва худро ҷасурона канор гирифт. ҳоло мақсуд саъдӣ ҳам бисёрам кӯшиш мекунад. барои паҳлӯ афтодани рақиб ҳамеша дастба гиребон ҳастанд. дар гӯштини самбо богузорӣ аз як оғоз мешавад. 1, 2 ва 4 хол ҳадя мекунанд. ҳамчунин як партофти комили ғолибият аст ки росто иҷро мешавад. мақсуд кӯканшоев паҳлавони пироҳани кабудпӯшида нисбат ба рақиб фаъолияш зиёд аст. ҷоизадорон ва ғолиби вазни 52 килограмм волейболсои сурх барои гирифтани медали ифтихорномаҳо ба назди лавҳаи фахрӣ омода шаванд. вазни 52 килограмм.
حالا وقت هم کمی دیگر باقی مونده است. از این خاطر مقصود به مقصد نزدیکتر است. اما صابرزاده فقط یک امتیاز دارد. در 7 ثانیه رسیدن به مقصود شاید برای مشکل تر باشد. قوا نرسید، وقت همین طریق به انجام رسید و مقام سیوم را کوکنشویف مقصود پهلوان پیراهن کبود پوشیده به دست آورد. بر جلال و بشانت قسم، با پاکی رودی روانت قسم، با کوه و با دشت و با دامانی تو، با مرغی بلند آشیانت قسم، کی جان و تنم را فدایت کنم، همه هستیم را با پایت کنم، کی جان و تنم را فدایت کنم، همه هستیم را با پایت کنم. قسم قسم به نامت قسم ای وطن، وطن به نامت قسم ای وطن. در وزن 57 کیلو جفت دوم برای با دست آوردن نشان برنجی رقابت را آغاز میکنند. امین جان خالف پهلوان پیراهن سرخ پوشیده است و عبدالله ابراهیم باشد با یک تگ کبود گوشتین میگیرد. در این وزن در قسمت فینالی اکمالدین کریموف با جامعه حسن مبارزه خواهد برد. از جانب امین جان خالفالا یک پرتافت حالتی لدادن دست بسیار هم ماهرانه از جانب عبدالله ابراهیم، اما امین جان خالف از این وضع مرکب خود را کنار گرفت. حالا مخلصان به این جفت ندا میکنند تا اینکه گوشتین خوب گیرند. اولین آگاهی را داور مرکز شاید نشان میداد، از احتمال دور هم نبود نشان دادنش، اما بعدا شفاهی به این جفت فهمان که گوشتینی خوب گیرید، وگرنه آگاهی نشان خواهم داد. آفرین. در اینجا از جانب
Абдуллоев Иброҳим. ҳоло барои Холов огоҳӣ нишон доданд. Аминҷон Холов як маротиба аз ҷониби довари марказ огоҳонида шуд, аммо таносуби имтиёзҳо ҳанӯз норавшан аст. 0-0 ин паҳлавонон миёни ҳам гӯштин мегиранд бенатиҷа. гӯштин гирид, довари марказ ҳам садо мекунад. Чӣ нидои ҳуштак, чӣ шифоҳӣ фаҳмодан барои ин ҷуфт барои гӯштин гирифтан. ҳоло аз ҷониби Аминҷон Холов паҳлавони хатлонӣ низ ҳуҷум буд. доваро бояд хомӯш нанишинанд ва ҳар амали паҳлавононро богузорӣ кунанд. ман тахмин мезанам ки дар ин ҷо Иброҳим Абдуллоев фаъол аст. ҳамин тариқ ҳам шуд. Иброҳим Абдуллоев ҳоло бо як имтиёз ба пеш меравад. гаштаю баргашта Иброҳим Абдуллоев майл барои сарикит дорад, аммо Аминҷон Холов гӯштин гирифтан шояд нахоҳад. Аминҷон Холов барондаи медали биринҷии чемпиони ҷаҳон дар шаҳри Тошкент мебошад. Дар соли 2019. соли 2019 Аминҷон Холов чун дар ин ҷо иброз мекунад устод Маҳмуди Абдулло, дорандаи медали биринҷии чемпионати ҷаҳони самбо. аммо ҳоло Аминҷон Холов кам фаъол аст.
2 4 хол талаб доранд барои холов Аминҷон. Аминҷон Холов ҷоизадори қаҳрамони ҷаҳонӣ Тошканди Ӯзбекистон акнун 1 бора амалеро анҷом дод ки 4 имтиёзро ба даст овард. вақт каме дигар боқӣ мондааст, ҳудуди 20 сонияи дигар ва дар ин 20 сония бояд Иброҳим Абдуллоев низ ҷуброн намояд. иброҳим Абдуллоев ишора мекунад ба самти довари марказ ки Холов Аминҷон гӯштӣ намегирад. огоҳии дуюмро ҳам барои Аминҷон Холов нишон доданд, аммо бо вуҷуди ҳамаи ин ӯ рӯ ба бурд дорад. вақт ба анҷом расид. ҳамин тариқ Аминҷон Холов паҳлавони пироҳани сурхпӯшида барандаи медали биринҷии вазни 57 кило эълон шуд. ҳар ду донишҷӯи донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ ба номи ҷаҳонпаҳлавон Саидномир Раҳимов ҳоло ба майдон ду чеҳраи гӯштини самбо, анектараш ду паҳлавони номдори вазни 57 кило мебароянд. Акмалиддин Каримов ҷоизадори қаҳрамони ҷаҳони гӯштини самбо, барандаи медали тиллои бозиҳои осиёи болои пӯшидаи Туркманистон Ашхобод ва қаҳрамони Осиё Ҷомии Ҳасан, барандаи медали мусобиқаҳои байналмилалӣ ҳамчунин Ҷомии Ҳасан маҳсуб мешавад. Ду паҳлавоне ки дар гӯштини самбо, дар олами гӯштини самбо хуб дурахшиданд, ҳарду дастпарвари донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ ба номи ҷаҳонпаҳлавон Саидномир Раҳимов ҳастанд. Акмал ҳоло ҳуҷум мекунад, Ҷомии Ҳасан бошад. Дар баробари Акмал худро пурқувват ва қавӣ нигоҳ медорад. пуштаки довар ин ҷуфтро аз набард боз монд. дубора дасту чангол Акмалиддин Ҷомии Ҳасан барои ла додани дасти рақиб гузашт. Акмал бошад моҳирона аз ин сам худро раҳо кард. ҳоло довари марказ пуштак кашид. ҳаракатҳои ҳарду паҳлавон ба маврид аст. довари марказ аввалин огоҳиро барои Ҷомии Ҳасан нишон дод. Ҷомии Ҳасан таҳти роҳбари Садриддин Обидов машқ мекунад дар гӯштини самбо. паҳлавон аст
ولایت خطلون. حالا باشد شهر دوشنبه رو معرفی میکند. مهم پهلوانان تاجیک هستند که در مقیاس جهان جمهوری تاجیکستان. اوه، یک امتیاز برای اکمال‌الدین کریموف. یک بر صفر. اکمال‌الدین پیش می رود. اردو هم در یک وضع بسیار هم مشکل قرار داشتند. مخلصان این جفت خیلی زیاد هستند در این تالار. یک بر صفر. اکمال‌الدین یک قدم از جامی پیشتر است، اما کوشش های جامی هم خیلی زیاد است. هر دو پهلوان یکدیگر را خوب میدانند، از هنر یکدیگر با خبر هستند. حالا اکمال جامی عکس الاصول را با کار بردنی است. حالتی ابوغی کردن از احتمال دور نبود. اکمال بسیار احتیاطکارانه حرکت دارد. جامی آسان باشد برای جبران کردن یک امتیاز با تمامی هستی کوشش میکند. حالا برای اکمال باز یک امتیاز دیگر را داوری مرکز هدیه داد. یک بر صفر باقی میماند بعد بحث‌های زیاد. حالا اکنون با خلاصه آمدن که یک امتیاز رو از اکمال‌الدین کریموف گیرند، یعنی جامی اصلا امکانیت دارد حالتی بسیار هم پر احساس و پر هیجان است. سی و 35 ثانیه دیگر باقی مانده است. در اینجا حرکت جامی حسن حدود 20 ثانیه دیگر باقی مانده است. نبرد پهلوانان برای به دست آوردن مدال طلا در وزن 57 کیلو. 10 ثانیه دیگر باقی مانده است. حالا اشتکی داور بلند شد.
ва мубориза барои медали тилла вақт ба анҷом расид. бо як хол акмалиддин каримов паҳлавони пироҳани сурх пӯшида барандаи медали тилло шуд. ҳоло ҷуфтро барои мо дар вазни 62 кило эълон карданд. мубориза барои ба даст овардани мақоми сеюм. ин ҷуфти минбаъда аст ки барои ба даст овардани медал омода мебинанд. олим назриев паҳлавони пироҳани сурх аст. аз сулолаи назриевҳо аст, дар шаҳри кӯлоб ба воя расидааст. ва худойбахш сулаймонов бошад аз кунҷи кабуд паҳлавони вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон аст. хуб гӯштин гирифт худойбахш сулаймонов. олим назриев бошад, ӯ низ набардаш хуб буд. ҳоло ин ҷуфт дар вазни 62 кило барои ба даст овардани нишони биринҷӣ якум талош мекунанд. медали биринҷи якум, ҷои якум на. ду медали биринҷӣ аст дар ҳар вазн. медали биринҷӣ аввал ҷуфт барои аввалинаш ва баъдан дуюминаш. ва баъдан қисмати финалӣ баҳри ба даст овардани медали тилло махсусан дар вазни 62 кило меҳрдод бо сурбон латипов гӯштин хоҳад гирифт. мо ба қисмати финалӣ ин мерасем. ҳоло олим назриев бо худойбахш сулаймонов. як холро барои олим назриев хуршед ҳокуматов рефери марказ нишон медиҳад. 5 дақиқа барои ҳар ҷуфт ҷудо гардидааст. тибқи қоидаҳои гӯштини самбо бояд 5 дақиқа гӯштин гиранд паҳлавонон дар вақти асосӣ. ҳоло довар ду имтиёз барои худойбахш сулаймонов ҳадя мекунад. ду бар як паҳлавони пироҳани кабуд пӯшида пеш меравад. дар ин ҷо олим назриев хост ки корро аз замин оғоз кунад, аммо то ҷои худ зери
чанголи худойбахш сулаймонов боқӣ монд ва дар ҳол аз ин вазъ худро раҳо карданд ва ҳоло идома меёбад рақобат. олим наздриев ана акнун инҷо 4 имтиёз барои худойбахш сулаймонов. ҳолати нигоҳ доштан ё ба қавли дигар боқӣ кардан дар замин 20 сония. агар дар инҷо худойбахш сулаймонов тавонад ки 20 сония дигар рақибро дар ин ҳолат қарор диҳад, пас пирӯзии комил ҳадия барои паҳлавони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон хоҳад шуд. 20 сония ҳам сипарӣ шуд ва ин пирӯзии комил аст барои худойбахш сулаймонов. بر جلال و بشانت قسم، با پاکی رودی روانت قسم، با کوه و با دشت و با دامانی تو، با مرغی بلند آشیانت قسم، کی جان و تنم را فدایت کنم، همه هستیم را به پایت کنم، کی جان و تنم را فدایت کنم، همه هستیم را به پایت کنم. قسم قسم به نامت قسم ای وطن، وطن وطن به نامت قسم ای وطن. ҳоло дар вазни 62 кило акнун ҷуфти дуюмро барои мо маърифӣ мекунанд. Zavqibekov Aziz Xatmoyat Tajridas Chakidova Boqi Valimamandzoda viloyati Suv. азиз завқибеков паҳлавон аст вилояти хатлон ва валимуҳаммад боқиёв паҳлавон аз вилояти сухт ноҳияи ҷабор расулов деҳаи зарафшон аз клуби варзишии зарафшон ки дар он ҷо паҳлавонони номдор машқварзӣ мекунанд. ҳоло боқиёв валимуҳаммад рақибро ба зобно афтонд. азиз завқибеков каме хаста ҳол менамояд. навакак дар ҳамон толори зарафшоне ки уҷое ки боқиев валимуҳаммад машқ мекунад гӯштини ҷудо баргузор шуда буд. Kilogram barои гирифтани ҷои сеюм. соли 2017 дар бозиҳои осиёӣ ашхобод паҳлавонони ин диёр ба гирифтани силсила медалҳо муваффақ шуда буданд. Вазни 62 килограмм. бародарон шоҳин диловаргулов дар ин намуди варзиш аз мактаби варзишии зарафшон дар миқёси ҷаҳон гӯштини хуб мегиранд. Латипов ҳоло акнун пайравони гулуфо анабоқиевҳо ҳастанд. валимуҳаммад боқиев камфоли азиз завқибеков аз ҷониби довари марказ ӯро як маротиба огоҳонид.
بسیار وضع مرکب برای عزیز بود. در حالت باقیف اگر داشتم پای او رو حالا کمفعالی مراتب دوم از جانب زاوقیبکوف بود و این یک امتیاز برای باقیف هدیه کرد. باقیف ماهرانه بالای سر رقیب را هوا داد، هرچند امتیاز نداشت. حالت لدادنی دست کاری باقیف بسیار عالی رفته ایستاده است. عزیز زاوقیبکوف پهلوان خطلونی باشد کم فعال است. یک بر صفر ولی محمد با پیش می رود. عزیز زاوقیبکوف زاوقی گوشتی گرفتن ندارد، شاید یا قواش بر مقابل ولی محمد نمی رسد. از چی باشد که در اجرایش اصول ها موفق نمی شود. ولی محمد باقیف دست پروری کلوب ورزشی زرافشان، مکتب ورزشی زرافشان، حالا با تمام هستی تلاش دارد. دو امتیاز دیگر برای باقیف ولی محمد نشان داد. پهلوان از مکتب ورزشی زرافشان حالا رقیب را در حالت نگاه داشتن قرار گرفته است، چون بالا قید کردیم این دوام دهندگان هنر گلوفا می باشند. هم شاهین و هم دلاور پهلوانانی که از اینجا خوب است. ببینید پیروزی کامل به جانب ولی محمد باقیف مبارک شود. پهلوان ولایت سوخت باقیف ولی محمد اینجا پیروز شد و مقام سیوم را کسب کرد. حالا باز ما دور نمی رویم از ولایت سوخت. مرداد صوفیوف در قسمت فینالی از همون مکتب ورزشی زرافشان گوشتین خواهد گرفت. نماینده ولایت سوخت باقی ولی محمد. مرداد صوفیوف پهلوان ولایت سوخت، سوربان لطیپوف پهلوان ولایت خطلان. حالا برای صوفیوف اولین آگاهی را نشان دادن و سوربان لطیپوف جایزه‌دار قهرمانی جهان گوشتنی سامبوی محاربوی محسوب می شود. باید گوشتنی خوب هر دو گیرند و زیبایی گوشتنی سامبو را برای ما و شما دوستان عزیز این جفت نشان خواهد داد. هر دو گوشتنی خوب میگیرند. سوربان لطیپوف هجوم میکند، صوفیوف باشد جواباً به حرکت‌های او جواب میدهد. صوفیوف
мердод таҳсили худро ҳоло дар донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ ба номи ҷаҳонпаҳлавон Саидмомин Раҳимов идома медиҳад. Сурбон Латифов бошад дар шаҳри Кул. Офарин, ду холро барои Суфиёв нишон доданд. вазни 62 кило мубориза барои ба даст овардани медали тилло. вақт ба пуррагӣ миёни ин ду паҳлавон басандагӣ мекунад. Сурбон Латипов, мердод Суфиёв, дубора мердод Суфиёв фаъол мешавад. як маротибаи дигар Суфиёв пешсаф мешавад. Сурбон Латиповро лозим аст ки ҷоброн намояд. шитобкори аз ҷониби Сурбон Латипов аст барои ҷуброн кардани ду имтиёзи рақиб, аммо довар хуштак мекашад ва як имтиёз барои Сурбон Латипов нишон медиҳад. маротибаи дуюм довари марказ Суфиёвро огоҳӣ нишон дод. огоҳи дуюм як имтиёз барои рақиб овард. Сурбон Латифов ҳамин шакл бисёр ҳам анамин шакл гӯштини хуб мегирад. агар анамин метод иҷрояш дар Сурбон Латипов хеле олӣ аст, аммо бо кӣ гӯштин мегирад? як имтиёзи дигарро барои Сурбон Латипов нишон медиҳад. ҳаракатҳои Сурбон Латипов, мердод Суфиёв аз ӯ ҳам даст канданӣ нест. аввалин огоҳиро барои Сурбон Латипов нишон доданд. вақт ҳудуди чанд сонияи дигар боқӣ мондааст. ҳоло ҳаракатҳои ҷолиб аз ҳарду ҷониб аст.
قسمت صوفیف و قسمت لطیپوف رو دستگیری میکند. حالا برای داوران هم در نشان دادن باگذاری کم فعال می شوند. اکنون سوربون لطیپوف 4 امتیاز را به دست آورد. همین طریق به گرفتن مدال طلا مشرف شد. مرداد صوفیوف در مقام دوم. هر دو آفرین. باور کنید هر دو چهره های خوبی گشتینی سامبو رو نشان دادن. آفرین. سوربون لطیپوف برنده مدال طلا، مرداد صوفیوف مقام دوم و همچنین در مقام سوم در وزن 62 کیلو خدابخش سلیمانوف و ولی محمد باقیوف قرار گرفتند. بهرام صوفیوف پهلوان ولایت ختلان با پیراهن سرخ است. ظفر علیف باشد پهلوان از شهر دوشنبه با پیراهن کبود گشتین گرفتن را در وزن 68 کیلو برای به دست آوردن دومین مدال برنجی آغاز کردند. حالت لب دادن دست از ظفر علیف ماهرانه دست رقیب را لب داد و مؤلف مدال دوم برنجی محسوب می شود. مبارزه برای به دست آوردن مدال طلا در وزن 68 کیلو. سوربون سلیمانوف پهلوان با پیراهن سرخ، محمد عیسی رجبوف پهلوان با یکتگی کبود. سوربون سلیمانوف تحت رهبری عبدالرحمن عبداللهیف مشق ورزی میکند. عبدالرحمن عبداللهیف یکی از مربیانی که در گشتن سامبو به مثل برادر خدمت های شایان میکند و تو امروز کمربسته به حیث مربی است. محمد عیسی رجبوف باشد در گشتن جدا مشق ورزی میکند. در گشتن سامبو هم تحت رهبری شیرعلی بازاروف. دو تن در دانشکده تربیت جسمانی به نام جهان پهلوان سیمومی رحیموف تحصیل میکنند. آگاهی اول برای محمد عیسی رجبوف.
Sorbon Sulaymонов. Як амали Муҳаммадисо Раҷабов 4 имтиёз. کمی فارغ بالی سوربون سلیمانوف برو با تخت پشت آورد. چهار امتیاز دیگر را هم برای او دادند. همین طریق محمدیسا رجبوف در وزن 68 کیلو برنده مدال طلا شد. محمدیسا رجبوف در وزن 68 کیلو برنده مدال طلا شد. جلال و بشانت قسم با پاکی رودی روانت قسم با کوه و با دشت و با دامانی تو با مرغی بلند آشیانت قسم کی جان و تنم را فدایت کنم همه هستیم را با پایت کنم کی جان و تنم را فدایت کنم همه هستیم را با پایت کنم قسم قسم به نامت قسم ای وطن 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 به نامت قسم ای وطن. بزرگمهر سارабеков аз кунҷи кабуд пироҳани кабуд дорад. авасадам каримов паҳлавони вилояти сухт аз кунҷи сурх аст. бо пироҳани сухт гӯштин гирифтанро дар вазни 74 кило барои ба даст овардани медали биринҷи вазни 74 кило шурӯъ карданд. ин набард бисёр оромона шурӯъ шудааст ва оромона ҷараён мегирад. на бузургмер на садам майли гӯштин гирифтан надоранд. каме садам каримов фаъол шуд, як имтиёзро пайдо кард. ин паҳлавони вилояти сурх ки бо пироҳани сурх гӯштин мегирад. зариф назириев ба ҳайси довари марказ уштакашро садояшро баланд мекунад барои гӯштин гирифтан.
дар куштини самбо паҳлавонони вилояти Зу хуб дурахшиданд дар рӯзи аввал. ана ин партофт як холи дигарро Зариф Назириев барои Садам Каримов нишон дод ба хотири иҷро кардани ҳамин партофт. партоп хуб буд. як холи дигар зара ҷамъ шавад, ғолибият ба даст ояд. Садам Каримов як хол ба пеш мегузарад. ба қавли дигар зара ҷамъ меорад холҳоро ва дарёро банд мекунад. аммо эҳтиёткорона мубориза барад, чунки агар як партоби олӣ бошад, метавонад ки зараҳоро бо мавҷи пуртуғёнаш зер кунад. бузургмеҳр Сарабеков ҳоло имтиёз пайдо накардааст. Каримовро бори аввал аст ки Зариф Назириев бо огоҳӣ нишон медиҳад, аммо Сарабеков бузургмеҳр ҳанӯз ҳам пеш намеравад. акнун бузургмеҳр шояд пешсаф шавад. вақт ба анҷом мерасад. ҳамин тариқ Садам Каримов дар вазни 74 кило аввалин медали биринҷиро ба гардан овезон хоҳад кард.
Умар Расулов паҳлавон бо пироҳани сурх ва Мирзоҷамилов Рамазон Мирзоҷамилов Рамазонов Мирзоҷамил Мирзоҷамил Рамазонов унвони қаҳрамони Осиё дорад дар гӯштани самбо ва Расулов бошад Умар паҳлавонест ки мартабаи дастовардаш ба Мирзоҷамил баробар намешавад, аммо ҳоло барои ба даст овардани нишони биринҷӣ талош мекунад. ин чаҳор имтиёз аст барои Мирзоҷамил. Рамазонов ҳадия кардан, ҳолати ла додани даст аз ҷониби Мирзоҷамил Рамазонов. боз ҳаракату аст. ҳисоб 4-0 ба суди Мирзоҷамил Рамазонов аст. ҳоло ана акнун 4 имтиёзи дигар, беҳтарин имтиёзро Рамазонов Мирзоҷамил нишон дод. офарин. غالبیت با رمضان میرزاجمیل دوشنبه 2 و در وزن 74 کیلوگرم تظاهر جوی вазни 74 кило мубориза барои ба даст овардани медали тилло аст. Сайриддин Шоев паҳлавон аз ноҳияи ё шаҳри ноҳияи шаҳри нав, паҳлавон аз шаҳру навои тобаи марказ ва рақиби ӯ бошад Диваштич Убайди паҳлавон аз шаҳри Душанбе. ҳоло қисмати ниҳоӣ ва рақобати ниҳоӣ дар рӯзи аввал шурӯъ шуд. аз Шоев Сайриддин ва ба назди доктор муроҷиат кунад. аммо варзишгарон, бале, варзишгарои мо ҳамин аст. нозукона ба назди табиб мераванд, баъд оҳиста оҳиста бармегарданд ва бо ҳамун гӯштин мегиранд. ду имтиёз барои Деваштич нишон доданд. мухлисон даъво доранд ки ин пардофт чор буд, аммо довар дуро нишон додааст. довар ҳайати доварон
2 пеша гирифтанд. акнун шоев сайридин ба ҳуҷум гузашт. Akramayı çamaşabına hoş bekleyin aynen azim parka anlattıklar bir taraf. Oyun şartlar sevgisini. Televizyon şart kardeşler. Hayır mahallede ham da Medine tamam ediyor. ҳолатҳои хубро сайредин шоев низ ба кор мебарад. аввалин огоҳиро барои шоев нишон медиҳанд. ҳоло мубориза барои ба даст овардани медали тиллои вазни 74 кило амоно идома дорад. як холи дигар барои шоев нишон дод. барои деваштич нишон доданд. дар ин ҷо дар табло нодуруст навишта шудааст. ҳамин хотир баъзан мухлисон шояд фикр кунанд деваштич бояд кабуд бошад ва шоев сурх дар он ҷо бошад. ин метавонад ки ҳоло нофаҳмӣ миёни мухлисонро биёрад. ислоҳ шуд акнун табло. вади ваштич бо ҳисоби 3-0 ҳоло ба пеш аст. дар пеш меистад.
حالا شایف هجوم میکند. دیواشتیز باشد خود را کنار میگیرد. сайреддин шоев рақибро дунболагир аст. амаги 8 сония дигар боқӣ мондааст. деваштид канор мегирад худро. вақт ба анҷом мерасад. ҳамин тариқ дар вазни 74 кило деваштид убайдӣ мақоми аввалро касб мекунад. шоев сайреддин дар мақоми дуюм қарор мегирад. ҳамин ҷо гузориши мо низ ба анҷом мерасад. дӯстони азиз, ин чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон дар намуди самбо буд ки пешкаши шумо гардид. шоду пирӯз ва сарбаланд бошед. با کوه و با دشت و با دامان تو با مرغی بلند آشیانت قسم کی جان و تنم را فدایت کنم همه هستیم را به پایت کنم کی جان و تنم را فدایت کنم همه هستیم را به پایت کنم قسم قسم بنامت قسم ای وطن 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 بنامت قسم ای وطن تاریخی زرینی تو به نام آورانی زمانت قسم به خطلان و بل